Kaman kula matur, Bu, sampean tadi kewajiban napa-napa tan. Kajebeun salat selama bektok ben sampean apa sa Ramadan. Marilah lebih negenikah pas abekte kalake swarga mbian pon. Tandi kewajiban panapan tan. Atana di kewajiban lalake, Bu. Ongguan ya. Beluk keluar agama nom siapa nom. Beni jan hodri ni kah. Seandi kewajiban atana ongguna. Mara gulu jagai sidu ketondu jagai mi kelirong iding ongguna sendi kewajiban atana lalake se asa-asa sapa lalake se nyari nafkah sapa lalake se wajib ngancuana sapa lalake bebini bani ke kewajibna setong bera toro ocak ke laki dah boleh atana bal atana sa